Sembodo. Nih. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Sembodo. Ini tuh. Sembodo SE 909. 905. Woi. Om Dadang tuh. Bintang polos. Sultan kelas SR2 HD Prime. Putra remaja. Moro dari Prima menuju Jogja tuh, Jogja Solo. Arah ke Jambi. Netral. Lagi gua kayak pasta. NPM V4 berapa nih? 47 Aurora. Masuk ANS, woi 2 unit. Yup. Long. Om Ruli di balik kemudi. Ruli Senopati tuh. Plong sekarang. Masuk lagi ANS nih. Yup. AC Milan ternyata nih. Pada Jos tikungan Edson ini. Tikungan Edsonnya Muara Bungo. Dua nih, konvoy nih. MPM. Mandalika. Wah, mantap. Jos. 2 unit konvoy MPM Mutia Putri Mulia. Bule Depok 32. Bule Depok. Rapi ini. Perdana inti nih. Sungai Bengkal, Cipangyam, Medan. Wih, mantap. Raja Perdana inti. Julukannya apa tuh, Dek? NPM. PMP
Eksekutif Plus. Oh, bus pariwisata Samjaya Trans. Direktur muda nih, MPM. Rapat nih. Ini ada alat berat nih. Oh, rapat. Ini tanjakan nih, jadi melambat semua nih. Tanjakan terus belokan. Oh, ada spiro nih. Masuk nih, ANS. Di belakang gerombolan truk besar nih. Alika. ANS Alika menuju Sumatera Barat. Oi, rombongan nih pariwisata Blue Big Bird. TJ Beleke. Menuju Sumatera Barat nih wisata. Masuk NPM V57. Wah, kencang banget. Masuk NPM lagi, Latoya. Latoya menuju Sumatera Barat. Masuk Sembodo Ar-Rohim Eksekutif Plus. SE 902 menuju Lubuk Basung. Fajar Rio Wisata. Fajar Rio nih, balik dari wisata nih. Banyak nih bus pariwisata lewat ya di akhir tahun. Netral. Masuk nih. Ini truk bawa alat berat nih. Nanjak di tanjakan tikungan Edson nih. Gina itu julukannya tuh. Buat trafo seperti ini. Alat berat. Biasanya ini menuju ke Padang ini. 27 Tran nak. X-nya. Masuk nih X-nya 27 Tran. Berwisata lagi nih. X-nya 27 Tran. Berwisata ke Sumatera Barat nih teman-teman. Tadi tur cuma satu Lintau Buo. Epastar membawa rombongan pariwisata.
MPM menuju Sumatera Barat. Tiga Sebodo Ar-Rahman. MPM baru nih, livery terbaru. Livery gergaji nih. Kalau MPM livery gergaji yang terbaru. Mantap. Ini Mak Padil. Servis dulu baru pulus. Servis Oh, dulu baru siap. pulus ya. Mak Padil, cerita sedikit tentang unit terbaru. Jadi cuma 2 unit Mak Padil. Ada lagi tunggu Ada. tanggal main. Tunggu Oh, tanggal ada mainnya. tanggal Tapi main. dua unit yang siap. ya. Menjelang tahun baru. Menjelang tahun menjelang baru. tahun baru. Ini new talenta apa new badan diri bisa? New talenta. New talenta. talenta. Diperbantukan badan diri. Oh, diperbantukan siap. badan diri. Mak Padil di balik kemudi. Makasih banyak. Siap. Tonton di Yudi Talenta channel ya. Mak Padil, thank you Mak Padil. Siap. Selamat sampai tujuan. Ya. New talenta ini V87. Semoga selamat sampai tujuan. Ini salah satu unit livery terbarunya kemarin rilis tuh. V86 dan 87. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hendrianto RW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hunting selanjutnya. Terima kasih.